Yada se yamu akwa baby Adom TV Badwam Jumade no eso mambo atama yada se ne bisake den so yada won papa de du so no e wo se ye hwese de apomuden mu nsam no etie enti se ye numpemu nko ade ameka me sure se wahunu baby ankomo no free ye Baah Herbal Hospital ene na ye nya won wo dandua yi mu one more eboa ye wo apomuden mu ne tichu ye numpenu pa de ene wo de kohode a won betenete ede ama be me na no pa mu ache ye na bibia bokode Dr. Banso ehu ye nyame adom ayare se guso ekoso oh yes ede nyame ase papa Baah Herbal Hospital ye ni nkomo you am say mfa enchi akase ma hwefo na Baah Herbal Hospital de se na amanfo ni me no eba ne dom pemu ayare hwede a ade a edi mu tintima yi ba na am say na otwe twemu na mbeka say ye the new product bi aba amanfo hya se so mo bo me so man kan yi ana man chirichiri mu yi amo man ti ase na am say ni na ne say obi wo ho no ano aye addicted to ade bi ebia say eye wisi enom ana se bia ensa enom ana obi ho no ana obi osmo snuff ana se like bibi biara wo ye bia eno drug abuse ama u pese unjai na nso ntimi njai na Baah Herbal Hospital ye chirum se ye de ano adura de aba asa aduru no onom na eku nipadua mu a ekoko ye den ekoko wo hye sade na wanom a ama wa ye addicted and nti e wo hye sade ne fru nipadua no mu a next time no say we see na no o te say we see ne sentipe na obofno say obekwa ko say eyensa na no so a o te say ensa kra sentipe obun say obofno ani nti ade bia ababe kra aka wabrabo ho sisi na nkenka ho na ababe part of it na opese wunjai why ya wuntimi jai dia fo ani kire Baah Herbal Hospital ade a yebemu wajai na obi won so ana ne de enso ebi o wa abrofra bi ofia de bia na wa fokete every day bia no wa de wa fokete enso ada ne jiso kurbo like obi won so ana wani enso ne de ne sa na tie o de ebra bi pie mo Baah Herbal Hospital enam se we num nyina no eye obo ade na kasa na bibi draw de maye na yeso ye de hunim de na ye keka bom na e de si sa na ma we nyina no kwan ani ntina oba bi pie mo Baah Herbal Hospital anya bibia o na mo bibi draw ya na ye keka si ani na etimi de asaya de bia o de ba bi pie mo ani ntino bibi biara ya de bia hawo anase bia edwon so ameka ho asem nyina etete de a Baah Herbal Hospital so and also down in the editor na mum na ba ne dompe mu de a wa nim se ho no de ade a ye de hya ase and nti amanfo dodo na nim se Baah Herbal Hospital de onya dompe mu ha obi a ho zan so de wani ekire ena nyame adom obi biara onya dompe mu ha obi a oba be pie ho so de on sem free ho no enko fi ka se oba Baah Herbal Hospital no dompe mu ha wa na etete no ade a wanya no yi da bi se bia akwanhia no wanya ena dompe mu atochima anampo ebia na obi wo no my wo no na ne mo abiebi say friend say Bolex na eno bi na ha oba be pie mo Baah Herbal Hospital e besa street wo no mpina ma ama o nine na nke mo abiebi no asan gina ho bi ne mo no say unyi du ba bia na say ahwe no ye ba be tene na e be den because abre na do mpina ni aha but ebi e wo a unyi ba no ebi aba 5 years 10 years time sabre ndi do mpina enyi ndu ba bia yentimi entene no ene de ode ba e betimi aiden ayo ho adwuma e de ma na obi so abi ya na ball na obo na okobo onya akwanhia na ze ball ne bom no ne nan dompe ho atochima ana se bi ya dislocation bi bebi a o se dompe ni hye no afri ho ana mpo bi a wote hwe na wabasa hase na ye afri ho de bi a meka ne se wabasa hase na yi afri ho a no wenye obi ono ye expert obesimi sande ahya ma obaka ya de shema akra na de bia wote se ho no ye ya anampo se weda ne sesa awo crash se ba na wote ya wote sa ya no na so ba be pie mo Baah Herbal Hospital ohun nim de enti ya de shema wa enya de abete ya obi abiem eti se na na eti kan na ansa na oba benya sa ha no pepepe eni nti na da ne da gina no etu amanfo fo se mo me pie mo e Baah Herbal Hospital na ho no ye ba bia oba enya de abenu humpo se oba Baah Herbal Hospital na oba nso a obi wo ho no na enya wheelchair na se crutches a ontimi ntu na monko ba bia na crutches and wheelchairs be ne good hida akra dey about for the ba bejai obi on boss you ba medamase se mo etimi amene mes magina me na so a medem nan ankasa enante a enye wheelchair bi ana se enye crutches bi eni ti no me the way mamo na obi ba na se ono so hia bi na atena so a
na mo de ayede asom no kopembra nipa no ho beto no and most of the crutches na wheelchairs the whole need that nkofo na de be che nkofo de be che okay because nipa na ba ho awi wanya na yare he de opeso be sande ade na kofi kra na akokai no mpose bribi no na nye sade wi a ontimi ntu anamo enko ba bia and nti se bia yade bia titi bia ane ama enye wheelchair na crutches sound bi nkwa Baah Herbal hospital na so ba bejegu nemo wo ba ho no ma Yami Adom and Dr. Banim di eti. Obeja wheelchair na wo crutches egu. Amo asande wo nan anante akofie. Sa. Ana stroke ya de. Eno so ya de e ha manfo yi pa. Kane no nanka e betise obi anya stroke a nanka obi a ne fie kwa anim kakra. Nanso se mrante ya bia na stroke ya de tete. Ni na so enam ye ni ane die ene abrabo bi yeso ya de ato ye ho so a embo ani pedia no. Ena ye kofa sa stroke ya de ne sa ya de nketenkete ni bi aba beto yeso. Na emom no sebia stroke ya de ahaw anase achew. Unze ehwase na ehwase free bi a wonka semu. Ena ehwase nso a enam se ade ne ye adwemu ya de nti no bunze affect wa adwen so. Ena wanim nipadua no so utibi se balance yakọ ba bia na nka ense be ko nyesa position na wanim nipadua no tie. Ena wani nkosu ya na kasa kra no unze wani na kasa se na yete no etimi eno so eda ne ko ba bi foforo. Wenum ina no stroke ya de no nsunsanso ni bi no sebia ohun ne se afiansa na ne nsunsanso na sha se eba roni se prevention is better than cure and you o pentem ba be pi mo hono na edi kan sia no ntem wa ebema yetu ase ntem sense obetwan ama aba be kan wato aba be kese sisi no onsan popo onan popo anampo se bia ha o half no ajojo anase di pedie ni na krampo ayeden ajojo and only treatment no ebeche asense nka ohun se ehwase na obe ba abebi mo Baah Herbal hospital na etu hwana mama sempo kra no de na badeda eno nkire se oba entimi tu ase ma na emom no nka ehwase ka ne de anka no nka be yentem se bia 1 week time na bejai ba we na badeda no eno nkire se entimi tu ase ebetu ase de ama na ne ete ne se ye mo wadura mo anu mako nipadua ni unse nipadua na kaza nyankopon nyansem no de entini ni do mpene honam na ye enti intini no so woni dwumade edie akoma no pompi moja na afa intini ni ade akoni pedi akwa ne ba bia e se moja na etimi kono enti se ba ne se wo intini ni mu asisi ana se bia srade moja fi bi na asisi wo intini ni ani ntira ma moja ne intimi nsane enko ba bia o se kono enti ba bipi mo Baah Herbal hospital ho ya mo adura mo anu mako ni pedi ma enu siesie ni pedi no afenso ye san wo orthopedic best wo ho no sa afidi no that's why na be massage ni pedi no enti na chese intiri na emu asisi na nke emu entimi bi no etimi am massage ni na anane srade fi moja fi bibiara aye osi akwan wo ntini no mo hohoro ni na de afuru amo asa gina na aso bi ya hwehwe Baah Herbal hospital be hu yewo aseye mi no yewo nkranha ni kumase nkranha se yewo ba bi a friend assessment test and ti ba bi a obi assessment test ka na wa chere mate ni so be si o ba bi a friend say 18 junction and I'm say Baah Herbal hospital I won say ahom pem jedeti e pia bonten sada e ho ade fi we dey see 18 junction so a taxi for home load ka sham so call Baah Herbal hospital e Adom do ba bi pi mo sense we kumase a e ba bi a friend say atonso agogo and nti station bi a wo kumase bia say even crowd see what tech junction crowd benya card aba atonso ba bi biara wo bia benya card aba atonso o dey see wo government hospital anymore pay ka chiro bia say ope Baah Herbal hospital and I'm say you na chi and so we grab government side or no way one but the fast that never be people Baah Herbal hospital your number so is 0244 988 004 0244 988 004 and I say 0244 083 482 0244 083 482 I think say you have a friend I busy abel for acquaintance your WhatsApp and so on. Nti bit my WhatsApp no so ntimi ntwa obet me akasa oh your audio WhatsApp number na safa ma yimbi yeah 0244 988 004 0244 988 004 and I say 0244 083 482 0244 083 482 nti e bia na network ana be frɛ no bi gina so o de o call WhatsApp na me ni na ho nti wait me ayo audio dia fa no e ba be ba
addicted eduro no so de mo hope na ebenya no hope na ebenya no ye ade ba ko no say eduro bi anywhere wa bonten nti ya se wo ba uze e wo se yetimi hu nie nti a why addicted na yetimi atu ase de ama ya da se fancy ha enti Baah Herbal Hospital na yete won Canada se ne wadaroma kan ye ho na ye nto ankomo no eso na mom hye no nso se Franco Trading Enterprise phones papa fee any ho nti open phones open laptops open fridges bibia ye electronics bia no Yonko Franco Trading Enterprise phones assorting ni nyina won mu obi na TV ranges from 32 to 55 inches omo obi na channel so say o Franco air condition no bi nso ho kokwajo de sisi a CCTV cameras no so ye adwuma nti kwajo de say your office say ye fie say ye babia na wona ma wahunu ne ekoso ewo wochi Franco Trading Enterprise number ne 0246 422338 0246422338 and 0555939311 0555939311 now on the Franco Trading Enterprise akasa Adom FM family color party no 2024 de no baso tumike na nyame ya Adom 28th September ye hia mu gidigidi na ye di agro nti ye betwen last year mu ye ma na ye fe this year nso nyame Adom ye twen na ye di agro wo Legon Botanical Gardens nti edu ho no mu a ene abusua ni nyina momra na ye didi na ye have fun na just ye ni mu ana ye kure Adom FM color party channel song say ye you fresh drinks one mother Roma na ye de ebro aboafo bi nso ete say Jamal detergent na afi Alhaji Vision Herbal Clinic one more eka ho a ye be share colors ni nyina bi say ye green blue white black ni nyina utimi she e de babeta yen echi nyame ya Adom a memende ya nso ya de say Bernard Amankwa celebration of his grace peace concept 17th edition no ebe baso bro yenye o hwe wo National Theatre bra wo de yanza wo be faka na wa ba no obetie nwum sane ngosra sane na yi nkonua bia de efri ho ye don wa say mi gire no so na me de si kwasi aye krado wo de asemidika etoaso people's forum ne nso ebe baso ti wada wo makoso ma fide no na ha